Omu kitere ky'omu haba harimu buto, omuceeri, shukari, enkoko, soda hamwe n'ebindi. Akazano k'ekitereki kya Christmas ak'omwaka ogu kahagirwe mu isako Amite Realtors abarikuguza amataka, Coca-Cola hamwe n'abakozi ba wine ya Red Star Wine n'aba Silgard Investments bona bakatanise na Vision Group aha bwitaje rya Mbarara na Radio West. Ni isima munonga tona munongo ko witu abantu bokurga side za isingiro na munongo muri bukanga na munongo mu kwanaka ko stose yikurugamo buruho kutambureka yo mushanga batero TV West, Radio West. Nasima munonga Radio West yo kutwekitereke cya Christmas mwe bari munonga kutemishenga. Nasima Radio West na TV West ahubwo kutereze ekitereke cya Christmas ni mbendezo mwaka murungi nimwe kuzaguza kurunge kiro kikuru cya Christmas. Nitushikora buri mwaka kandi no mwaka gutwagira ngo tugarike tukore ngo kutwirentereza abantu abakuba bagumire nito mwaka kubona bari kureba TV West. So mbwe n'ekintu kikuru munonga kugira ngo umuntu yagumaniwe yanaza kuzo mu kiro kikuru kandi hatagira iki yagenda naco. Omukoro go kugaba ekitereke gwakorwa hambuga za Vision Group muri Mbarara kandi enkunza TV West hamwe na Radio West makumyana nibo behangurire bitereke kuza kushemerwa na makagabo. So mwene tujya kwa turi mu myaka 25 kandi cyo kuza kutambara kurwa mwaka gumwe nyasiga kwa hori umuntu kuyashwire ninga kuyashwire. So nimwe mutubasize twataraho tukatambara nimwe tukahika aha myaka tukakuza mushija orukwetu wa Radio West. Ibintu kebe kubaho mu participating kandi twenda kubebaza nitwe nk'abantu ahabuguma kunyeje kunyabitu. Nubwo kwanangota kubinywa ona mukuru wawe nabinywa ningo muntu nakoro wawe akora kasente akikakoramu aguramu ka Red Star Wine. Kandi twenda kubebaza mnonga ahabu participating okukunda Red Star Wine okukunda TV West. So nimbashaba ngo Radio West mutajirwaho ugakenera mwenda cyane mwana ugakenera mwenda yonturaho kandi mahati tingajuragaho nimbashaba mujigumeho itoko mcyo gwitu kujya twese tanyizi kigonga kugira ngo kwenda kushemerwa na bagenzi bitu abakutagira na nawo kagira TV West munga Vision Group nituchakwata sana byo mbitukebi tukajya munito Christmas message twasa kurongora abantu twasa kushemerwa n'abantu mucyo ki so nituko jumba umuhureji no kujya tujigaruze abareba TV West. Hona nabwo mukwetebekanisiza amazarwa go mjuni izobera TV West kwatanise na Radio West twagira hebye shongoro bya Noohiri kandi amadini gatargamwe na gamwe gasibira ha TV West barkweshongora butunu. Tushazeremu kutebekanisa Christmas carols kwenda ngo tutereza abantu content inakakwate na nebiro bikuru kandi bya Noohiri. Aha bwa TV West nde era atiza.